Inka mina tsayini bile ora khumemberi nhlekani mingisiro mkana lo FM makomandlela kuhlekanisa eka nhlekani lo namuntlha ira vungani ira mune namuntlha siku lera makumemberi nkombo na n'wetiri ya khotavuxika na mina magidibiri makumemberi mune mina ni khalanga pet mathevela ni warisimato wa jim wa xitlhangoma wa xingetano wa chachana makunala wa ndandadze akwamukela mingisiro mela Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo na ukuma ori streaming ya mkana lo FM makombandlela inongonoko kasi muhumelerisi incindani Eric Mabatsa ka arina ku langutela kukulu ka timhaka ta ntirhisano wa mafumele hi ndlela yaleyo ongeti va African National Congress va nyike katekate president va nyike DA ku fika sonta ku va teke xiboho kambe ke we uri yini ke hi le ka 0860002543 daka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani intiyiso hikwala hi te hi ta korokela yi mani ku byela leswi munghana lona FM yi ta va na ntirho wa ku va hi bula na tinqambi ta ka rikwavo tinqambi ta ka hina ntirho wolowo wu ta va wu ri kona munduku laya aholweni ya vaaki ya nkowankowa se na nongonoko Afrika wa vulavula hi ta hoxa thwi kusuka kwalaya aholweni ya vaaki ya nkowankowa se n'we mi nga tolovela ku hi vona Giyani hi ravuntlhanu ta va hi nga ri kona Giyani munduku hi ta va hi ri ankowankowa kambe msumbunuku hi ta va hi kha mi haxela nongonoko Afrika wa vulavula kusuka kwele Masingita Mall hi leswi hi nga ta va kha hi swi endla hi ndlela leyi se mi nga kayeli a hi teneni hi ta va hlangana hi tibulela le nkowankowa leyi hi langutana timhaka tihi kumbe tihi leti ti mi khumbaka kambe ngopfungopfu hi ta va kha hi languta ngopfu ka timhaka ta tinqambi ta ka hina hi ku xikongomelo ku ri ku vona leswaku ti hluvuka ti humelela se mi nga tsandzeki tana ni ta hlangana hi ta heta vona ku miri ta n'wina tinsimu hi le ta njhani na koho xiphiqo loko ri ku xikoho i xa yini loko ri ku hava xiphiqo ivi hi kota ku ya mahlweni hi lemukisana na ku loko se hi ta hi ya nghena ka Xitsonga Music Awards 19 swi laveka swa koho swi ta fambisa ku yini hi langutela yini kusuka ka wehe tanihi muaki naswona mhaka ko ni vona nga ri swo olovi ngopfu mhaka yaleyo hi leswi hi nga ta va kha hi endla swona laya ankowankowa munduku tolo loko ni kha ni fambafambela kwala ni kha ni fambafamba kona nini ya dyondza swin'wana kumbexana na n'we mi nga mi kha mi swi vona a ni mapatu lamambirhi R36 na R37 ya hlangana a Lydenburg ani R36 na R37 ma hlangana a Lydenburg R37 hi le ya ku ta ya hala ka Masemula yi ta hi le Beaconsfort ya humelela kwele a Maxixini yi na ti-speed humps kwala dorobeni a Beaconsfort yi tlhela yi va na ti-speed humps 10 kilometers loko i khila ku fika a Maxixini ku nga a Lydenburg lera R36 hi lera ku ta hi le Tzaneen ri na ti-speed humps ntsena loko i fika a verini i Ohrigstad ya loko fika kwala Ohrigstad hi ku hi le dorobeni ntsena lomu kun'wana wo famba ku hava speed hump na nchumu ze ya hinda va Hendrik Verwoerd thana everini kambe thana Strijdom ma va maka ko se kuna mapurasi kwala ya Malamula tolani kan famba kona madyambu xidyambu ni vona movha ya maphorisa baki ku ya maphorisa ni vona hi branding hi maka ko njhayila ni kota ku yima ku vona nomboro ya yona loko nga janga ni fani ni ni vona nomboro ya yona ni ta mi byela ku movha ya so a yi kha yi rhwalela Malamula a ni tivi ku movha ya mfumo yi sungula ku rhwala Malamula hi leri nge yini hi vulavula hi swo kwala ku vanhu va yivela khampani ya vo yi ze yiwa va helela hi ntirho se swi fana na ku tirhisa switirho swa mfumo mi swi tirhisa vuyada mi yi tlhelerisela ndzhaku ni yi vonini nkarhi lowu taku loko no yi vona futhi ni ta teka na nomboro na registration a ku ri bakini yane mavona leti ti famba ku hi lava vo lavisisa kambe yo yi brandiwini yi kumbe swa ti-logistics na yini kwele maphoriseni a yi brandiwini mi nga huwisi switirho swa hina ti-tax ta hina mi ngo huwisi ni tshame ni ri ka police station yin'wana kun'wana kwala ni nge vuli ku kwe maphorisa vambirhi va ku ni n'wi twana loko ka kapteni a mi se heta ku tsala xitatimende kwalano a ni lava mi ni heleketa halaya ni ya teka ti-container a tlhela ti vula hi vito kumbe va ni swi vula a ni lava mi ni heleketa hala loko yi ri la Polokwane hikuva hi kona mara loko ri la Polokwane a ni lava mi ni heleketa Seshego ni ya teka ti-Tupperware a Seshego i ncini sweswo hi movha ya ntirho vanhu va le ku laveni ti-van a ti le ku fikeni ka vona va lava ku pfuniwa wa ha huwisa movha ya mfumo se a hi languteni hinkwenu kwala mi famba koho loko mo va mi kha mi kombela tilifiti ku yima movha ya mfumo khandziyani
mara mi nga hakeli va n'wi nyika na papila lava ra itinerary ra ku we suka Giyani ya a Polokwane a wu khandziyisi munhu ye wa mi khandziyisa tlhela mi hakerisa mi nga hakeli alani mi ku famba pota hikuva movha ya hina leyi nga se yi tirhisiwa ku viyata kumbe vusofa kambe hambiswiritano hungu ro ka ri nga tsakisi leri masocha ya tiko ra hina ya le ku hlaseriweni swinene ya le ku loveni a Democratic Republic of the Congo kahle ko va na yini lexi masocha ya hina ya Afrika-Dzonga ma fela ku xona le DRC va ta hi pfuna ku twisa mhaka leyi kantswa Professor Themba Son sweswiwani hi pfuke na swiviko swimbirhi swa ku va masocha yambirhi hinkwavo va vuriwa ku va ri ka captain va ri ka rank ya vucaptain va dawile hi marhavela ku na veri ku na va mai kwele se kahle kumbexani n'we mi nga kota ku hi pfuna hi pfuneni hi fela yini tani hi Afrika-Dzonga lexi xi nga koho le DRC i mhaka leyi kumbexani hi nga yi langutaka hayi ta hongonyina se hi karhele tona mi ri ka ha ri na swo swi vulavula kwala a hi mi tweneni ke loko swi ri koho swo vulavula a hi mi tweneni le ka 0860002543 ku na sesi na vo venge va lava ku vulavula na hina hi timhaka ta vantshwa ve ri mintlhontlho ya vantshwa ya ku pfumala ka mintirho swin'wana swa koho vo ti vangela vantshwa xana loko ri ku vo ti vangela vo endla yini ku za hi va ka xiyimo xa muxaka lowu ta va kha hi bula na vona hala ka hafu ku pela awara yan'we nhlekani lowani a hi koti mikisero ma le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela tolo loko hi heta nongonoko un'wana munhu i ni rhumele hungu a ku ka ha ku lova munhu sweswi la xibedhlele xa ka Malamulele hikokwalaho ka ku pfumaleka ka madokodela xiyimo xi njhani ma koho madokodela un'wana wa khazi wa mehe ni byele a ri Khensani siku rin'wana a vona dokodela rin'we vusiku lebyiya va nghena va fike laya xibedhlele hi vo ma 4 vete nkarhi vo ma 6 na ndzhenga kumbe na madyambu va ze va fambi 4 nampundzu ku ri dokodela rin'we ri kha ri hala ri suka ri ya ka loko ku tala vo ta hi ku gwazana hikwako ku ri ku hela ka vhiki ri tshika ri ya ka lavaya ri vuya loko ri ha vuya loko un'wana a tlhaveka hala ri tshika hi swo ku tirhisiwaka swo a hi mi tweneni 0860002543 na mahungu wahi kumbe wahi lama mi nga makomeri na wona hi ku hina hi ri Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani 0860002543 xitlangoma hi loyi nhlekani sweswo ku ku poti ina ritshuri mara muhaxi a nga ha nandzihi ritshuri leri hikuveni ya swa mativa tiko leri mativa ni pantsundzuka marito man'wina lomu ku tiko leri ra n'wina leri mi ndzi nga kumi yo tshama ka rin'wana tiko hi fikile haya ka ku na ku vulavulanyana hi GNU ne ni twile Musimayimana a kha a vulavula hi khale kwala mahungwini ku ri i kondletela ku ri a ku veni na mbulavulo ku vitaniwa swiyenge hinkwaswo ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa sweswo swi hi vuyisela laha ka ku loko o yingisiwa hi fanele hi twisisa ku why ku ri na ndhazu kumbe ku hlwela ka leswaku ku vekiwa cabinet a swi olovi swi le ku oloveni kambe why swi nga olovi i timhaka ta ku ma yi vona DA yi ta na swikoxo swo tala kambe mavandla laman'wani vona ma navelaka ku nghena lahaya wona loko ma ta na swikoxo kumbe xana va ta na swona loko ni nge se swi twa kahle hi ta va hi yimi kwihi na ivi ni langutisa ku kambe xiyimo lexi hi fike ka xona hikwalaho ka ANC leyi namuntlha tolo ni ka yi ntsandza ku nghena na ta yi katsa na timhaka to fana na ta ku hlambanyisiwa ka kulukumba kodwa ku ri na a yi dyondzi na loko ka ha ri na ritshuri ro tani ku ringeta ku ti lakatsela leswaku swin'wana swa swona swi nga vi swigalani leswi nga ta yi landzelela ku ya hilaha ku nga heriki yi ta za yi hela kolomu ya ka va 5% loko ku vutomi bya ha ri kona kambe ke loko ku fanele ku va na mbulavulo swi vula ku hi tiko loko ka xibumabumelo xa Musimayimana ku ri swi vula ku hi fanele hi tiyisela Afrika-Dzonga sweswi tiko ri hava varhangeri ka tipolitiki ku nga tiministara ku sele ti-director general leti na tona tin'wana ta to ti nga chuwa ku wa ha ta va kona ntirho loko ta cabinet leyintshwa na swi vula ku hi fanele kumbexani hi twanana a ni ri hi endla kumbexani hi fanele hi twanana ku loko ku impela na ti-foundation leti ta kota ta va Ahmed Kathrada na van'wana va vulavulaka hi mbulavulo lowu
kumbexani swi lava 6 months hinkwayo khala nga ni swi tivi ku ri kumbexani ritshuri leri ri nga titimela hi ta na hosepipe hi fafazela ri za ri titimela ivi vanhu va va sober va languta timhaka ta tiko kana a swi olovi hi mhaka ya ku onge hongonyi liya a yi fane yi famba mara ingaku se yi titivarile hi ku loko yi ri na milenge na timhondo swo hambana na swiharhi swin'wana tende yi kha yi hanya na ngati yi kha yi khuluka la ndzeni ka yona onge a swi ta va tani mara onge le ku beni ka bvuri loko ni langutisa khalanga i mavonele ma mina loko ni landzelela ntilo wa leswi hi nge le ku fambiseni swona kusukela mavhiki manharhu lama nga hela ku fikela namuntlha van'wani va ri DA yo va ku chaveni ku se onge tila se yi nghena ku ko a hi kona se yi la ku cinca miehleketo kambe yi cinca miehleketo hi ku tisa swi swo tika hi ku a ningo loko se va ze va nghena ka GNU a va ha ri vandla ra ximfumo ro kaneta se va lava sweswiya van'wani va nge i nge vi na khekhe ra wena yi tlhe ri dya wa se leswi a swi fanele swi endlisa swona khalanga ne loko DA yi lava sweswo a yo fanele loko enge a swi koko hi le tipolitiki ta dyiwa laha ku laveka matimba a yi to fanele yi huma hi sala hi vona yin'wanyana xangu loko ni ku hi a ni vuli ni yimela ANC ni vula hina vanhu va tikipela hina va mbuyangwani hi yimele mfumo lowu nga tata ku hi tirheleni sweswi loko DNA ku yi ta na ritshuri loko hi hlela swi hi komba kungu rero onge hi ngo hi byela ku suka iya tlhelo hi vona yin'wanyana xangu hi ku ma kona mavandla man'wani ma tipolitiki lama hi nga hlanganaka na wona hi ku lexi karhataku khalanga hi vulavula hi kwangula ntilo na xikwembu na mi byela hi lawa two yi le ku hi tsandzeni kwangula ntilo un'wana na un'wanyana loko mo fika mi tshama mi hlangetana na munhu i ta ranga lava vutisa ku no muchangano wo huma hi le kumbe mutsongo wo huma hi le tlhelo rihi mara identity a yi bihangi kambe onge kwangula tilo wa hi tsandza hi ku leyi a ku ri yona chance ya kwangula tilo leyi loko ku impela a hi ta landzelela marito ma vatolo ku hi yaloyo kwangula tilo salani mi fambisa tiko ri ya mahlweni namuntlha hi leswi swo khama tluka swi mahangalasa ni khensile khalanga nkarhi wa n'wina enkoma khetsa swinene 0860002543 van'wani va ri futhi nayo ANC loko a yi ri van'wana yi nga fanele yi ze yi chava nchumu hi ku ayo twisisa ayo fanele yi ku hayikho hina yi tshamani ivi yi teka vandla mfumo wa minority hi mhaka ya ku hava ku DA na DA na EFF na MK va nga vhota swin'we va ri vanharhu alright a hi ku timingisela me weri 0860002543 veri ku na un'wana laha a hi tweni ni nhleka Ai khalanga. mi pfukele papa Hi pfukile ku pfuxela n'we khalanga. hi pfukeni A mela ku khumbanyana le ya GNU. Khalanga loko a no pfumeleriwa ku vutisa xivutiso a ni ta vutisa loko leswi va nge GNU i Government of National Unity kumbe i Government of National Dictatorship na ni vurisa leswi khalanga ANC na DA hinkwavo a va winangi nhlawulo loko mehe khalanga ni tshika ka n'we mi tshika ka grade 4 xikolo me ni tshika ka grade 11 hinkwenu ha fana a hi na matric so ANC va acta as if va hlurile nhlawulo ku ri ku vona DA va tifanela hinkwavo a va winangi nhlawulo so why ANC va chava ku teka swivandla swa nkoka ngopfu va nyika DA like DA ni nga nyika xikombiso va la ku nyika DA swivandla leswi swa ka swi nga pfuni nchumu va chava ku va nyika ti-key positions va chava yini ku va nyika deputy president because hinkwavo a ne va ri i Government of National Unity swi vula ku both of them va le ku governeni mara ANC yi la ku fuma yi ri yoxe laha yi va nyika swivandla leswi va nga ta tsandzeka ku control se swo tikomba onge va lava ku ANC va lava ku DA yi tirhela vo a va lava ku swa hambana xikarhi ka ku tirhela na ku tirhisana so la ka Government of National Unity va fanele va tirhisana and xin'wanyana loko hi languta 1994 Government of National Unity ANC I former Government of National Unity ku ri ku a yi ri na majority hi 2024 ANC yi former Government of National Unity yi nga ri na majority leswi swi vula ku ti-police ta ANC a swi nge hi koti ku ti tirha va ta lamulela hi yini hinkwavo va ta lamulela hi vumbiwa constitution yi nga ta va lamulela ku va kota ku fambisa tiko xin'wanyana ni languta mhaka yo fana na va COSATU na va ACCP COSATU hina a hi votelangi good
ayikona a parliament mara vo va la ku lawula as if va kume tivoti lava va nga le parliament ANC lava va nga registera ximfumo ku va voteriwa se vo va la ku control la a hi ngheni ya ku vo va twanana yini ANC leswa a va ta loko va ri na majority a va ta burisana na ANC mara this time because a va ri na majority a ya ha ri na matimba khosathu ku yi nga ku hina hi lava yini ANC leyi fanekela ku yi vulavurisana na DA hinkwavo va cheka ku va lava yini so constitution hi yo yi nga ta kota ku hi lamulela ti-policy ta ANC a ti nge tirhi ti-policies ta DA a ti nge tirhi ti-policies ta EFF a ti nge tirhi hi marito man'wana a swa ha tirhi ku hi mhaka ku tatana Paul Mashatile i deputy president ka ANC xikolokolo va fanele va deputy president wa tiko a swa ha tirhi a swa ha tirhi because a va yi kumangi majority khalanga loko ni karhi ni hetshela ni ku ni twa ku yingisela a hi swi tshikiseni sweswo loko ku ri ku mi vulavula hi sweswi a mi vulavula hi swona a hi pfumeleni sweswo hi hundza makwa a mi swi voni okay mara this thing is very important khalanga mi vula xa hi ku loko a xi ri important a mi ta mi sungule mi vulavula xona ma swi vona se a xi important a hi hundzeni makwa hi nyika van'wana nkarhi a mi swi voni a mi swi voni mara 0860002543 inhlekani mi amukerile ka munghana lonene botpet papa i chao ka kwala ka malamulele la ku vulavula ya GNU ya botpet ni ku yi languteni hongoni leyiwani khale ni katinyisela na vayingiseri van'wana va ka va vulavula ni ve na mina ni va na ku chava nyana loko ka ha sungula mhaka leyi ya GNU loko ANC so ri ku vula ku hayele ni nga yi votela hiko na yi rhandza mara yi kumeka yi lava ku va yi famba na DA ni ve ni tivutisa xivutiso xin'we ntsena xa ku xana loko ANC yi lava ku famba na DA leyi yi nga na xitumbelelana xa ku yi lava ku Western Cape yi va tiko ra vona hi nga famba na njhani na vona na ku hambana loku na xana a hi nge tikumi tiko ra hina va sayine kun'wana ku ri Western Cape se yi humile a South Africa na vani ya oma ku ri ku hlundzuka ku nga kona exikarhini ka tiphati ta hina ngopfungopfu vantima vana va munhu hambiloko vo holova njhani loko va ku kuna nkosi va vuya ndhawu yin'we va lava ka va nga hlamulani mi ta va kuma va ka va hlamulana va endla ku nkosi wu famba kahle wu za wu hela ku hambana ka hina va vantima a ku na ku fambelana na ku ri mana a nga laveki kwihi ku va ku hambana hikokwalaho ka ku hi khudunyanile swikun'wana a ndyangwini i phati yin'we kahlekahle mi nga languta EFF mi languta vo MK mi languta na tin'wana tiphati ti nga fumiwa hinkwato ka tona ku ngo va ku sasekisiwa ka swikongomelonkulu mara mi kuma ku xikongomelonkulu xi hundzuka xin'we lexi humelelaka eku hi tlhela hi karatiwa ngopfu na hi mhaka ya tita vakhosato ni vula loko mi ku hi mi vula ku n'wina na vamani la mi karatiwaka swa khosato ni to ano tifunda va vo tikweta ni ku vani kuma tihlokomhaka ta mahungu ani ku yimani kuma tihlokomhaka ta mahungu makwavo okay inkomo papa Kenza 0860002543 nkosi na jawu ku yime kulunga kulata hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise kwini ya nkosi na Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani hikwa mingisero wa mina imani kamba ku mingisero lowa wa ha ri kona ke ni nga seka Professor Themba Sono mingiseri a va ha ri kona okay se leswi va nga ha ri ku kona yeni ni ka Professor Themba Sono languta timhaka leti tinharhu ta tikonkulu Afrika kusukusela kwele ka President Ruto va nga nwange hayi a n'wi khensisa evurhangeri bya kahle ku va teka xiboho lexiya va ngo hoko andzhaku ka loko se ku love munhu hikokwalaho ka yini swi sungula swi yimela ku munhu a za hundza misaveni kasi Zimbabwe na Zambia kahle ku endleka yini i timhaka tinharhu leti hi lavaka ku va
bula to na le ya masocha ya hina ya Afrika-Dzonga yengele ku hundeni misava a hi ro sungula leri loko ni nga hoxisi ka lembe leri a hi ro sungula lembe leri ku va na masocha ya hundaka misaveni hi ndlela yeleyo se hi ta va ka hi bula na bona Professor Themba Son hi bula na bona mtshami wa la a City of Tshwane masipala wa bona lowa wa City of Tshwane Professor Themba Son a hi bule na bona eka nhlekani lowani hi twa ku va ri yini prof nhlekani Enhlekana mtota kwenu ena cancer namuntu City of Tshwane ya n'wina ya le America hi le kwihi Anemit ani ku ani n'wina la Afrika-Dzonga mi tshama City of Tshwane a America mi le ka state xi Washington Metropolitan District ya Washington DC sukula kore le a Washington kambe at the same time le a Maryland a Silver Spring yes silo xin'we ko fana na loko doroba ra Washington re aka Pitori and then la a Centurion kuri Maryland so xilo xin'we yeah seswa ko mi komberile prof namuntlha ku va mi ta bula na yena a cancer swinene loko mi ti nyike nkarhi timhaka tinharhu timhaka tinharhu leti yo sungula hi leyi le Kenya ta tlhe hi bula na hi timhaka ta Zambia na Zimbabwe ivi hi tlha hi bula na hi timhaka ta masocha ya hina a DRC ku kahle leswi UN yi nge ya phula ya huma hina yi cini lexi ndlaku ku hi tshama ha khomelela kwalaya kambe a hi sunguleli la ka Ruto la mi vona yini van'wana va ri vurhangeri bya kahle van'wana va ku a vurhangeri bya nchumu hi ku se vutomi byi lahlekile ma vona William Ruto u xisiwile ngopfu hi ma-America a ni hi n'hweti ya May lembe leri a yile a Washington so manje ni vona ti-advice takwe ti tele le a Washington so va n'wi nyika wrong economic advice va ku ka yena va ku vona manje ni u nga yi ka swilo swa socialism increase the tax and so on ku ri u ta kuma mali hikuva ni yena a tshemile ku ri ta kuma mali yo tala ngopfu le a Washington hikuva ni khala ka ra tirhisa na London manje na ku a nge yi cinca hi vona ku ri no loko hi ngongo ka Washington DC ma-America va nga pfuna njhani manje ma-America va n'wi byela swilo swa ti-market and so on iva va n'wi byela na ku ri no u nga endla ti-financial package to ta iva a pfumela kambe a swi ri wrong sweswo so manje ni vanhu va Kenya ke va n'wi byela ku ri u nga ka u nga tsutsumi u ya le matikweni man'wana u kuma ti-advice to the financial package ta the-tax increases ti fanele ku va njhani a hi pfumeli sweswo xa vumbirhi Ruto a tlhela a endla xihoxo ngopfu iva hi loko a ni ri ma-America va lava ku ri va va na matimba a ti-militarization ta Kenya na United States ku fana na le ka Zambia loko ma-America va lava ku va na swona sweswo so manje ni vanhu va Kenya ke a va tsakangi na switsanana ku ve tiko ra Kenya ro va ka ntshikelelo wa swikweleti prof hi ku swi ti komba ongeti swilo leswi hinkwaswo swi vanga hi ku lava nga hundza a va thewukerile hi ku lombalomba swikweleti se swa tika ku hakela swa tika a ni ma vona Kenya na yona a yi tsutsumile ngopfu ya kombela ka IMF ti-loans to tala ngopfu va tsandzeka ku ti hakela so na ma-Britain a wa xisile va ku hi ta mi pfuna hi ti-loans va nga endli sweswo so hi mpela ti-debt leti Kenya yi nga na tona ti tele ngopfu so a swi hlamarisi na ku ri no why a yi tsandzeka ku hakela manje loko yi tsandzeka ku hakela va vona ku ri no va ta ringeta ku ri va increase ti-tax ku ri va ta kota ku hakela so a swi fambangi kahle se swi vula ku xiyimo lexi xi ta tika prof xi ta tika hi ku sweswiwani va tsemelele leswi swo tala leswi va holobye na kusuka kwale hofisini ya vona a va tiphina hi swona swi ta hanyeka
ngoba singanyeki mabona manje nye Ruto odiwe betrapwe nalesi bangokutala baphopota kumaboko bangatsaka lokwakhela indawo kambe angazi na xiyimo hikuva ni vo dinga na vona va langutile va vona ku munhu loyi a hi loyi nga n'wi tshembaku i mhaka ku nga ku mahlo ya vona a languteli ku ri loko a ku ri na swo tika u ta tsutsumela ka Britain u ta tsutsumela ka America manje na lavo va holovaku na hina va lava ku va na hina va le Somalia le va tsaka loko va vona a va na ku tika loko a nga mikuma swesweswi xikwana a nga fanelanga a endlile ti-tax increase to ta a nga vulavulangi na vanhu a nga va byela ku ri ma vona ikhonomi ya hina yi tati a yi koti ku endla swilo kahle hi mhaka ku ri ha xota hi mali hi fanele ku ri hakela ti-billion shillings leti hi nga ti lomba ka ti-IMF leti hi nga ti lomba ka Britain so a hi vulavuleni a hi vini na national dialogue hi mhaka ya swikweleti leswi ku ri no hi increase ti-tax na ha cinca a nga si endla nawu walowo wa finances so on u swi pimeli ku endla sweswo ku tsakisa ma-America na ma-Britain vona ku ri ma vona hi nga increase ti-tax ku ri hi kota ku hakela swikweleti leswi so it was wrong. A hi khomeni kwalani prof ni kombela ku hundza laha eka swi teki nkarhi 15 wa ti-second ivi hi ta languta sini ku kahle laha a Zambia na le Zimbabwe ku le ku endlekeni ka yini hi ku ongeti timhaka ta America na Russia se ti khupukile ti te la a Afrika kambe mo ni khomela tani prof no hundza hi laha i Professor Themba Sono lava hi bulaka na vona a hi bule na vona andaka leswi swatsomise Munghana Lonene FM emakumembirhi timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we ni bula na mutivi hi timhaka ta tipolitiki ta misava Professor Themba Sono hi vengele ku bule na vona ka nhlekani lowu eka hi languteka timhaka ta hambanahambana hi sungule hi bula hi timhaka ta le Kenya ehansi ka vurhangeri bya President William Ruto sweswiwani hi lava ku languta leswi swi khumbaka President wa le Zambia na President wele Zimbabwe lava va tikomba ku ngeti ava tovelani munyu vandava a tivi ku nga ku onhake yini van'wana va ri kumbexani timhaka ta vuxaka bya Russia na America ku nyaka pfala ka swo swi hetelela swi khupukela a tikweni nkulu ra Afrika prof ku lo ku endlekeni ka yini kahle laha Zambia yi komberile SADC na AU ku yi nga nghene ku na ku holova ka Zimbabwe na Zambia hi mhaka ya yini ku na ku holova kwalaho hi ntiyiso President Mnangagwa u yile a Russia iva a byela Putin President Vladimir Putin wa le Russia ku ri ma vona ku ri America yi endla yini yi tsutsumile ya Zambia ka ku vala ku endla ti-military cooperation na America na Zambia and hi ntiyiso sweswo kambe xo sungula hi mhaka ya yini President Mnangagwa na President Chilema wa le Zambia va nga vulavulanga sweswo va nga siya ka SADC na AU na hina Mnangagwa a nga siya a Russia a St. Petersburg a vulavula na President Putin hi sweswo hi mhaka ya yini so swi ti kombeta ku ri nga ku na ti-diplomatic relations ta vona a ti tirhi kahle Zambia a yi nga fanelanga yi tsutsumerile ya ka SADC na AU a yi fanele ku ri yi vitanele ambassador wa Zimbabwe a ku a hi voneni ku ri ku na swilo leswi swi endlekaka tani na yona Zambia a yi nga fanelanga yi tsutsuma yi le ka America
yi vulavula hi swa military cooperation va karhi va vona ku ri America na Britain na EU va endla ti-sanctions to tala ka Zimbabwe. So a ni ri Zambia yi huma kwi. Zambia a yi ri Northern Rhodesia and Zimbabwe a yi ri Southern Rhodesia. Nkarhi lowu a ku ri na federation ya Nyasaland, Malawi na Northern Rhodesia na Southern Rhodesia. Manje ni panga maxaka hi unarhu ka vona. Va tsandzekile hi ni ku ri Zambia na Zimbabwe va nga sungula ku vulavula va nga swi nghenisa swilo swa America na swilo swa Russia. So hi ntiyiso Mnangagwa u yile ka Putin a ku mangibona ke a ni ri Zimbabwe yi lava ku nghena ka BRICS. Zambia yona a yi swi lava ku tshunela ngopfu hikuva na ma-America va ngeteri yi masitsanana nga tsutsumeli ku nghena ka BRICS, hina hi ta ku pfuna hi lexi. Kambe ma-America va hlongoriwile ka ndhawu to fana na Niger na Mali na vo Burkina Faso va hlongoriwile. Manje va langutele kwihi? Va langutele ka SADC. Hayi ka Zambia ntsena laha ma-America va lava ku nghena kona, na tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ma-America va lava ku nghena ku fana na leswi va nga nghena a Botswana. Va lava ku endla ti-research ta vona ta biological research. Manje hayi tivi ku ri ti-biological research leti va lava ku ti endla ti-biological research ta ntiyiso na or kumbe va lava ku endla leswi va nga swi endla a Tuskegee America, va teka vantima va va nyika ti-poison leti ku ri va vona ku ri no ti-poison leti ti nga tirha. Ta ma swi tiva ngopfu ku ri swa Tuskegee experiment leti va endla vantima hi swona. So manje na koho kwala a Zambia na koho kwala Afrika-Dzonga vanhu vo tala va ri hi ti-medical research laboratory ta yini ma-America va ri endla ti-medical research leti hi lavaka ku ti endla, kambe van'wani va ri hi ti-military operations leti va lava ku ti nghenisa a Botswana na Afrika-Dzonga na le vo Zambia hikuva ma hlongoriwa na le ka ECOWAS le ka vo Niger ka vo Guinea ka vo Mali na vo Burkina Faso. So hi leswi manjeni nyimpi leyi nga koho ka Zimbabwe na Zambia ma-Zambia hikuva va tshunela ngopfu ka America and ma-Zimbabwe va tshunela ka Russia. So ku na rivengo leri ri endlaka ku sweswo. A hi tseleni hi leyi prof leya a Democratic Republic of the Congo. Loko ni nga hoxisi va United Nations ku fike kun'wana va nge hayi swantswa hi phula byola la DRC na varhangeri va vo va kha va ku hayi ko a swi ta va swi ri kahle ku mavuthu lawa masuka la hi ta kota ku va hina hi ti fambisela tiko ra hina hi ta sirhelela. Kambe Afrika-Dzonga yi koho ya ha ri koho a Democratic Republic of the Congo. Sweswiwani hi pfuke namuntlha eka hi kuma mahungu ya ku hi ra vumbirhi ku hundze misaveni van'wana va masocha mambirhi ma Afrika-Dzonga. Ni tshemba hi ro sungula swi humelela lembe leri ku va hi lahlekeriwa hi masocha. Xivutiso ku ta va ku kahle hina yini le Afrika a DRC kumbe i ncini lexi endlaka ku swi va na nkoka ku ndhawu leyo fana na ya timhaka ta vusirheleri leyi yi nga hansi ka ntshikelelo hi timhaka ta mpimanyeto budget yawo yi nga yitsongo yi nge le ku hungutekeni lembe na lembe, van'wani va ri yi le hansi ka 2% ya GDP. Hi tama sindzisa ku va hi tikuma hi ri DRC. United Nations yi tsutsumile loko Tshikeledi president ya DRC a ku humani a mi pfuni nchumu, masocha n'wina a nga pfuni nchumu, ma-M23 marabele lawa va lwa va tsandzeka ku va susa. No SADC na Afrika-Dzonga na vona va nghena kwale va nghenisa tinhongu ta vona va ku hina hi va SADC hi ta pfuna. A ni ri
vanhu va le Afrika-Dzonga ngopfungopfu lava va nga ka ANC lava va nga na timali ngopfu va nga hoxa timali ngopfu hi mabindzu a swilo swa ti-diamond kona kwale DRC manjheni marabela lawa a M23 lava va sapotaka hi president wa le Rwanda manjheni hi mhaka leyi va holovaka ke va vona ku ri marabela lava va fanele ku ri va hluriwa manjheni loko Kagame president wa Rwanda a bahuwa ngopfu a ku ta hlasela na le DRC ene manjheni na Afrika-Dzonga na yona inghenile ngopfu kwaleyo loko va vona ku va ku United Nations yi hlongoriwile hina manjheni a yeni hi ta pfuna la kambe ma M23 lamabela la va dlaya ma Afrika-Dzonga masocha ya Afrika-Dzonga a va dlaya ma DRC ntsena va dlaya na ma SADC va dlaya na vanhu va Afrika-Dzonga so hi nyimpi leyi manjheni yi nga khoma Uganda yi nga khoma DRC yi nga khoma Rwanda yi nga khoma SADC yi nga khoma Afrika-Dzonga so hi nyimpi leyi a yi tshembi na ku ri yi ta hela kahle sweswo ma Afrika-Dzonga va fanele ku ri va ti vutisa ku ri kambe yi endla yini la yi khomeni kwalani prof hiko loko mi ku a swi tshembisi ku yi nga hela swi vula yini na hi hundzeni laha hi 13 second hello nkarhi mi ngisiro mngana no femi commitment atinga se ba awara ya 13 ta ku nyika nkarhi na wewe hoxa xandla ka timhaka leta tikonkulu Africa kambe ke imani hetsela na professor Sonala prof a hetseleni loko ku ve xiyimo xitano ni le ku se swi tlhelerisela leyi nga tshama hi bula hi timhaka ta vanhu lava va ri koho a ku vekiweni ka president a ni n'wi vonangi president wa le Uganda a ni n'wi vonangi president wa le Rwanda swi nga va swi vula ku tanihi Afrika-Dzonga hi mhaka ya ku va ha ri na mavuthu lama ma nge le ku ringeteni ku pfuna ku hlaseriwa ka marabela lama M23 swi nga va swi ka swi nyakapfarisa vuxaka bya hina tanihi Afrika-Dzonga na tiko ro fana na Rwanda for xikombiso swi tani ene swi tikombela ku va sweswi ha ri na mfumo a yi tivi ku ri na mfumo wa Afrika-Dzonga ku va mfumo wa njhani hikuva ni president Cyril Ramaphosa na ku swa n'wi tsandza ku ri a hlawula cabinet manjheni swi vula ku ri u ta va weak a nga swi koti ku va a DRC ku fana na khale leswi a rhandza ku va vona a nga swi koti ku ri a tisa president Nyusi a Mozambique Cabo Delgado hikuva ni laha kaya la a nga ri na wona matimba lawa a ri na wona before the elections so swi kombeta leswo president Kagame wa le Rwanda a nga tlheleli ndzhaku na the M23 takwe le a DRC hikuva na le Northern Kivu le ku na ti-diamond to tala ngopfu handle ka tona ti-diamond teteto Kagame u ri hi vanhu va mina lava nga le North Kivu province hi vanhu va mina lanjeni na Museveni a Uganda na yena u ri no maxaka a mina no tala na wona ko kwale so ni fanele ku ri ni nghenisa rintiwo ra mina kwale so hi nyimpi leyi yi nga khoma matiko a Rwanda a Uganda a DRC na hina yi nga nghenisa mavoko a hina va Afrika-Dzonga hi timali leti hi endlaku hi tona kwale so hayi nyimpi leyi ni vona ku nga ku yi nga kota ku hela loko United Nations yi kotile ku yi hlongoriwile loko tshikelele a ku humana a mi pfuni nchumu na Afrika-Dzonga na yona yi ta fanele ku ri vutisa ku ri yi pfuna yini so a hi humeni na hina hikuva na mfumo wa hina Afrika-Dzonga la Pitori la a wa ha ri wona lowu nga tiya before
ti-elections ta May 29. me vula yini la prof mi vula ku GNU yi nge tiyi na hambi yo simekiwa se hi byeriwa ku holobye wa yinini i mani yi nge tiyi A ku na GNU leswi manje ANC nga hoxa swo tala ngopfu swona ku na GNU na Sanam hi broad coalition leyi a va nga hleketangi kahle a va nga fanelangi va tsutsumela va ku endla swilo swa GNU ANC a yi fanele ku va yi tsutsumerile ku a hi languteni mabandla lawo va nga hi nga tirhisana na wona va hina ku sungula before va tsutsumela swilo swa vo DA na vo Helen Zille. So manje ni Helen Zille u va koka hi tinhompfu so a ka ha ri na GNU leyi nga kota ku va na matimba leyi nga kota ku tirha kahle ka swilo swa AU kumbe ka swilo swa SADC kumbe swilo swa continent ya Afrika va ta fanele ku ri va kombela valungu ku ri va va pfuna and valungu va nga tsaki ku ri hi mhaka leswi va vonaka ku ri Afrika-Dzonga a yi tirhisana ngopfu na vo BRICS na vo Russia. prof na mi twi khensini nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta Inkosi. Professor Themba Sono va lava hi bula na vona mintsero Munghana Lonene FM makomba ndlela wena u ri yini hi leyi mhaka mani ya tikonkulu Afrika hi ta huma na ka xiyimo lexiwani kumbe ko va yin'wana ndlela ya ku seya ka nyimpi ya misava hi ku loko se matiko ya kha ta phikizana haleni ya phikizana kwala tikweni ra hina kumbe kala ka tikonkulu Afrika swi vula yini mi ri yini mhaka leyi nga humelela a Kenya ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka tetiya ta ku va teka xiboho xa ku nawu lowu mbisi lowu nga ha pasi a wu tlhelele ndzhaku ni lexi hi nga xi ndlaku hi ya hunguta timhaka leti ta ku tiphina loko a ku ri koho ka van'watipolitiki kusuka kwale hofisini ya president byetlelo swa ku tlela tihotela ku xaviwa timovha tintshwa na yini hinkwaswo swa yima a Kenya hikokwalaho ka ku va xikweleti lexi xi va nga na xo venge xa tika swinene ve ri kolomiya ka dzana rin'wana na rin'wana ra Kenyan shillings 60 wa ti-shillings ti xava ti hakela xikweleti se ma swi vona ku loko va ku va na 200 swo vula ntsena ku va ta sala ntsena na 80 wa ti-Kenyan shillings ku va yisa mahlweni ku hluvukisa tiko leyin'wani ya 120 yi ta va yi kha yi hakela swikweleti se i xiyimo xo tika swinene loko hi vuyisa hala kaya hambi hi kha hi nga pimanyisangi mpimo ku ya hi ku kongomisa loko va ri na 100 rand va ku 60 rand yi hakela xikweleti va ta sala na 40 rand swi hetelela swi tika yo mhaka loko ka ku tisiwa nawu wo fana na lowa NCR a va mi byela va ku fanele ku xikweleti swa wena hinkwaswo swi nga hindzi 25 wa tiphesente ta muholo wa wena masivo se swi vula ku ri ku hola 100 rand xikweleti xin'wana na xin'wana xi nga va ku ri na xona i fanele xi nga hundzi 25 rand loko hi hakela swikweleti mara hina swi kota ku lopa na yaleyo hi nda 100 rand leyi holaka yoho ai tiva xikweleti ai va tiva na mitsako timingiselo men 0860002543 ntsana timinete tinharhu ku va ni nga twa n'wangulo wa wehe hi ndlela yaleyo ka mhaka leyi bulaka hi yona ya tikonkulu Afrika leswi hi lava ku vulavula hi swona namuntlha hi lava ku vulavula swona namuntlha hi mhaka ya vantshwa hi leswi swi nge le ku endlekeni hi vanhu vo fana na Nkulukumba Gouws na Nkulukumba Mngxitama internet vera yi rivala se ko ndzi kambisiwa loko se swi laveka hambi ndzhaku ka 5 wa malembe hambi ndzhaku ka malembe mangani swa ta kumeka se ku na ku vilela kukulu ka ku leswi minge tatana Gouws a va suki aka huvo yo endla milawu mhaka ku va vulavula timhaka ta swihlawuhlawu Nkulukumba Mngxitama bona va nga kona ke va nga mina ni swa mina swi herile ni yiri ka equality court sweswi ku le ku humeni na petition ya vanhu lava nge le ku vulavuleni ko va ku swi swa tipolitiki ta Afrika-Dzonga kumbexani ti hetelela ti fika kwalaho ka ku vanhu va ze va ku ku ta hetelela ku va na xiphiqo xa ku ongeti loko hi langutini a ka ha ri na ku na xitandadi xa ku pima ku
ku ya munhu wa njhani a huyo endla milawu kumbe un'wana na un'wana la nga koho ti yela nduti luwa wa laha ka na leswi va honorable le ku tivutisini ku swi ta va honorable ku fika rini kambe inje kanjekisani wa siku rin'wana mingiselo Munghana Lonene FM n'wina ma nga kandziyisa rito hi ta twa leswi mi nga kandziyisa swo ka 065 744 3911 tsundzuka loko se hi heta mahungu ya misava na mani Nkosi na Chauke se hi ta va hi kha hi bula hi leswi na leswiya ivi kusuka kona hi ya ka lava vantsumi HR hi twa ku va ri yini vona hi timhaka ta ku onge ti vantshwa a vo kala mintirho hi mhaka ku kayivela ka mintirho ntsena kambe ku na mintlhontlho yo tala leyi vantshwa va hlanganaka na yona leyi i kumbexana na yo vo vantshwa a va ta fanele va swi languta loko va kha va lulamisela vumundzuku bya vona hi ndlela yoyole i mhaka leyi lavaka ku va hi twa ku va angula va ku yini hi ndlela yaleyo na ku loko swo famba kahle ku ya hi laha hi nga kombelaka kumbexana hi nga bula na tatana Neil Xikwambani kusuka ka ndhawu leya rihanyo va hi angulela ka mhaka leyi nga hehliwa ya ku ve na muvabyi tolo kumbexana van'wana va nga va ni yingiserisi swi va kha ku phela va vula ka hina hi ku ka hina hi ku hi nga loveriwa hi munhu a xibedhlele xa ka Malamulele hikokwalaho ka ku va ha yimele dokodela se va nga ta va ta hi angulela ku va ri timhaka hi tingani kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava na mani Nkosi na Chauke a ni ku va ta pfula laha se ni vona va nga ri ku pfuleni a ni tivi ku kumbexana namuntlha a va hala ku hlaya kona laha kambe hayi sweswi ni nga munhu wa risizi ni va pfalulerile se nkarhi wa vona wa ku va hetisela mahungu ya misava i awara ya n'we henhla ka nhloko hi lawa mahungu na mani Nkosi na Chauke ya Nkosi na rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi brapete ya swibedhlele swa hina ya tika swibedhlele swa vavisa hi swo swi endlaku munhu mi twa loko a vabya a nga pfumeli ku yisiwa xibedhlele swi nga le xibedhlele xa ka Malamulele swa xumbadza mi ta sungula mi hlwela mi teka close to 6 hours mi kha mi lava fayili va heta va ku fayili a va yi voni yi lahlekini mi sungula se mi pfula fayili mi ndundandunda na mabence lamaya mi tlhe mi ya kuma ku na ro dokodela rin'we loko mi tshinela mi kuma nghena ri tlula ri ya halaya ku na un'wana wo fika ambulance ri tlula ri ya halaya ku na un'wana wa miyimani ka hela masiku mambirhi mi nge za mi vona dokodela xibedhlele xa ka Malamulele swa tika botbet Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani impela hikwalo ku ta korokela wena xin'wana lexi ni amukelaka hi xo ti voice note hi xo xi hetelela ku xi endlaku hi nga ha koti ku twanana kahle kambe hambiswiritano a hi koti mingisero mehe kwalaho nga koho u ta va kha angula ku yini nomboro i ya ntolovelo ya 0860 002543 ni khomeni mingisero mehe swi tikomba xi ta tikanyana ku va ni ku yisela amahlweni bulu leri hi tlhelo ra timhaka ta ku va hi twa ti-voice notes ta wehe hi ndlela yaleyo ni vona mufambisi muhumelerisi laha a ri ku kayakayeni ku la ku vona ku hi nga hetelela hi ku tiselake mbulavulo lowu kumbe leswi mi nga rhumela hi ndlela yoleyo i mhaka leyi kumbexani hi lavaka ku va hi languta loko hi kha hi languta eka timhaka ta lexa ti-voice note kambe hambiswiritano hi ta teka riqingho rero ka 0860 002543 hi twa ku timhaka i tingani kambe hi ta ri teka riqingho rero andla ka leswi hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi laha hi nga ta va hi ri koho ku sukusela mundzuku hi ndlela yaleyo kambe ke hi nga siya mahlweni a hi teki riqingho ra wena ka 0860 002543 n'wana mingiseri hi lo hi nhlekani hayi mi famba kahle na tiphina le tsamini minjhana va xifomiswara hi pfukelisiwara hi ngo vona swi narekisi swa tsandza mara xikwembu xi kona swilo ni nga tsandzeka ku ta gyara le America mande mvulelo a taku loyiwani xivaro mavona nkulukumba leyi nge William Ruto ni ya un'wana wa varhangeri va xiyimo xe le henhla ngopfu va fana na khale ya nkulukumba Gabriel Robert Mugabe
loko mi rhangela vanhu ngopfu hi xi-Africa ni vula continent hi suka ka xilungu loko tata xilungu hi xi katsa na xi-Africa hi ta va hi nga cini kahle kulukumba William Ruto loko va la ku pasisa nawu lowuya wa swibalo lowu a va wu pasisile already a va wu pasisile loko va nga swi pasisa a va fanele va vitane tiko ra vona lava va nga vatsundzuxi va vo va tiko se loko va wu tlherisela ndzhaku hi xintima ku hava ku a no ringeta hi xi-Africa swi va loko ni mi nyika xilo ni tlherisa voko swi kusuka nyini va vona njhani William Ruto vaakatiko va tiko leriya phela tiko leriya ni nga rivali hi rin'wana ra tiko ra ikhonomi ya kahle ngo a Afrika se xindzhuti xi na nkoka ngopfu xindzhuti xa William Ruto sweswi a xa ha ri kona loko mo tshika mi la ku nyika pelu ka xilo mo ku anla ku nyika hafu ya lofo ivi mi tsema na ku nyika hafu ya lofo ni ku nyika kotara a ni ku nyika hafu se na tlherisa leyin'wana kotara loko mi tlherisa se nta lava lofo hinkwaro ni vulavula na n'wina sweswi a ni ri mahungwini tiko leriya ra le Kenya leriya va nge he swi koti ku rhangela murhangeri lava William Ruto hi mhaka yini va tlherisa nawu va rivala ku etikweni ku na vakhalabya ku na lavantshwa ku na vakhegula ku na lava nga kula xikarhi ku na swidyondzeki ku tlhela ku va na lava ku opoza ku va nga ku laveki va lava ku wisa xitulwini sweswi ni vulavula ku na n'wina vaakatiko ngopfu lavantshwa a va yi na swona leswaku nkulukumba Ruto va tlherise voko ka swilo leswi a va ku a va swi lavi vaakatiko se va lava voko hinkwaro ku na xiyimbeleri xin'wana xi ni tsakisa ngopfu va David Masondo wa Soul Brothers i kombela ni ku nyika xitsongo xo lava hi yonke ngalo na sweswi vanhu lava a va lavi leswiya hi vulavulaka swona swi nga vulavula hi nkulukumba Themba Sono ntsena se va tlhelela a xitarateni va lava na swin'wana ene leswi va lavaka swona a va nga ha swi koti swi fana na leswi a mi vulavula hi swona na kokwani Bazi Mashilowa swa hungunyi munhu i ta fika ku ni lava xitulu lexi loko i pfumela mintuku a ta na lexi loko u pfumela mintuku a ta na lexi hikokwalaho namuntlha hi ri na Government of National Unity leyi nga ta ka yi nga hanyi hi sweswi nga ndleka le Kenya leyi hi lexi vandzani xi nga nghenela hina laha loko swi va rhandza ku tla xilo ni fanele ni ku riqingho ni ku ri vutli ni vutisa Pat Khalanga Giyani ni vutisa lava nga kusuhi na wena i nga si sayina nsayino wo teka xiboho hikuva loko se ya sayina ku sayina kunene a ka ha susiwi swilo leswi ku sayina swi fana leswi mi nga vulavula hi swona xikarhi ka vhiki khale ka khaleni hina hi nga ha ngomeni va 1971 loko zi u nghena ka ha suri ku na tlhelela ndzhaku u nghenile se nkulukumba Ruto a vo lungheka ku ntsene va tiva ku tiko ri ta lava murhangeri wuntshwa ene tiko ku fayeleriwa swibyi swa tiko ko neke tindzu to tala hi xiboho lexi va nga xi teka va nga tsundzuxangi kahle evuton'wini loko mina ku ta swilo swi va ra tsundzuxiwani kahle mi tshama mi ya gayela mi tlhela mi tshamiseka mi tlhela mi nwa mati mi nga leswo sayina swilo leswiya mi pfumela milantu hinkwayo ku ta swa ku ra leswiya hi xilungu prospect of success loko prospect of success se mi hetile mi nga nyaji munhu hamba a nga voni hamba nga twi that's why etikweni a hi nikiwangi ku fana hinkwavo a nga rhelani vanhu mi ya twa vayimeri va vanhu va lava nga kwala ka n'wina hinkwavo kumbe kwala tikweni kwala mugangeni se mi ya teka xitalo xa n'wina lexi a xikulukumba mi sayina mi ta heta kahle hona leswaku a no gandza na tlherisa loko buza ku baka iswamiswa va ebibeleni ma swi tiva loko baka nyama na ha tlhela ni i bakanyiti 100 swiyimeli 100 swa swi na rikisi ni pfumerini 100 hayi mvulunene mvulu pa mina ri mvulu wa vhiki ni ta va ni ri giyani hi mvulu nemetwele sweswo Victor Mugana Lona FM i komentse u thumela tsena i bile awara ya 13 na ka Afrika wa vulavula ka Mugana Lona FM makomba ndlela va ri ta bula na mani na tswanganye loko hi vuya ka mahungu misava ya awara ya mbirhi la hi nga ta kha hi vulavula i ka kimeta n'hweti ya vantshwa hi twa ku mintlhontlhotlhotlo leyi va talaka ku endla ku vantshwa va nga hetela va nga yi kumi mintirho swin'wana swa swona swi nga va swi vanga yini kambe ke un'wana mingiserilo nhleka avuxeni botsat aye papa minjhani hi pfukile boto ya mina hi ngo vona
Mpfukini mi vulavula na Clement Chirinda. He Xirinda. Ya ni la ku khumba ngopfu ka liya ya xibedhlele mi vulavula na munhu a nga pfuniwa ka vutsoniwa bya very sensitive. Ni un'wana wa vanhu lava va nga vuya va unfortunate evuton'wini nga vuya hlafeka xirho xa xinuna va tirhisa phayiphi mara ku komisa mhaka leyi ya hansi swinene i ku exibedhlele xa ka Malamulele vukorhokeri bya short hansi swinene tshame ni ya ni blokeliwe hi pipe leyi ni yi tirhisaka endzhaku ka nghozi leyi ni nga yi kuma. Dokodela la nga foyineriwa u foyineriwe a ri Giyani. I think loko ni fika a ku ri vo ma 26 or 27 u te a ta fika hi 212 and 26 ya nkarhi muni 26 ya xidyambu a fika hi 12 midnight ya hi 212 and Botfred mani swi vula ku vuvabyi byo ka byi nga tolovelekangi na byi toloveliwa na mani byi tolovelangi yo kula ni van'wanuna na tana na swinene bya vava swinene because loko mati ma tala a miri wa munhu ma affecta miehleketo same time ma affecta swirho hinkwaswo swa miri because urine yi la ku ringeta kumbe mitsakamisi yi la ku ringeta ku overtake ngati emirini wa munhu so ni vuye ni tikeriwa swinene laha ni nga hanya kuma dokodela hi 212 ni kota ku pfuneka ene minkarhi yin'wani mi va mi byeriwe ku munhu yaloyo i le ka standby and standby ya koho a za ya fika na le Giyani. Ya ni byeriwe sweswo ku le ka standby mi vula ntiyiso ni byeriwe sweswo ku le ka standby loko a ta u ti kurileti ngopfu ene a wu ti komba nga ku laha a suka kona maybe a nga suka Polokwane kumbe kule na le ka Malamulele. Khomani nyana kwalano ni sungula no hundzisa lexi makwa khomani. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Xiyimo lexi makwa va vulavulaka hi xona ma ha ri kona makwa ni kona Botfred ni byeleni se loko mi pfunekisa sweswo va ri yini va fika ka n'wina va ku hayi no hi khomeli ku va hi hlwerile mani a ha ri ka van'wani kumbe hambi ku ri ku a hi ntiyisi va tikombanyana ku va tisola loko va kha va mi korhokela vukorhokeri bya muxaka lowu. No ku hava apology mi nga ta yi kuma xibedhlele i xin'wana nga ta mi byela xona ya fana na ndzawulo ya Home Affairs ku hava apology u nga ta yi kuma loko u ri layinini va ta ku byela ku le layini dokodela a nga kona lexi nga vava hi siku lera ku i ku a ku ri na n'wana a ri na fracture a tshoveki bolweni a nga fike laha ni kume lahaya a kha konya ni believe ku bolo yi chaya hi 5 or hi 6 mara loko a tshovekini a hi yimeli dokodela ivi dokodela a fika hi 212 a nga ri first patient ni believe ku ma swi twisisa ku loko ta munhu a ri ka critical condition vutomi bya yena byi nge lasti loko ku nga ri ha dokodela so a ku na apology. Xa vumbirhi Botfred ndzawulo ya rihanyo yona hi yoxe yi hlakalini pfumelani vula ku yi hlakalini I've been in hospital in and out ni tiva xibedhlele ku andzeni ka xona na ti-specialist ku na xibedhlele xin'wana a Gauteng xi nge le Eastern ni nge xi vuli hi vito ni tshame ni boha dokodela mina hi mhaka ku a ni twa ku vava a kha a ni susa catheter leyi a fane a ni cinca yona hikuva ni kha ni konya a ni ba mavoko a ni ba na nhlana ku wa ni disturba matshan'wini a ni bye kahle ku a nge swi koti ku hetisa ntirho wa yena ene loko ni n'wi twa loko a vulavula na mina a twala kha ni habyaka that doctor so ndzawulo leyiwani yi la ku langutisisiwa swinene because vanhu vo tala va hundaku misaveni va hundza swi nga fanelangi va hundza misaveni mara hi mhaka lack of availability ya madokodela swa hi affecta ka rihanyo ra hina va tele ngo vanhu va nga lahlekeliwa hi vatswari swi nga bohi kumbe vana swi ka swi nga bohi hi mhaka ku dokodela a nga kona xana mfumo u ri yini hi mhaka leyi kambe ni tshemba ku a swi swa antswa hi ku miri a Gauteng a ni tshembi ku swi nga va la Limpopo hikuva a na Limpopo hi tiva ku ku na MEC la tirha swinene a vona ka ri ku tirheni matlhelo lama hinkwawo. Botfred a nga tirhisisi TV mhani luya a ya loko a twa ku na mhangu ku na xi xin'wana hi fanele ku hi xi twisisa ni nge n'wi soli a tirha swinene ene hi van'wani vanhu lava ni nga vulavula na vona personally mina mara ku vulavula ntiyiso u va a nga ri kona ka ndhawu yaleyo loko swi humelela u ta a ta landzelerisa vanhu lava va na negligence yin'wana ya serious ngopfu Botfred
marunguwelo mo runguwa ka operation loko la ku vulavula so kuna vanhu vo tala ngopfu va nga dlawa hi infection hikuva va nga rhungiwangi kahle ivi ku ya pfuliwa case ku pfuleliwa ndzawulo ya rihanyo ivi munhu hi ku haloya ra tlhanga humeleli mi kuma ku munhu feliwe hi vatswari mara ntirho wa mhani loyi a ku ri ku landzelerisa and a ku ri ntirho wa yena which was good mara a hi n'wi beleni mavoko for leswi a nga swi tirha ka ndhawu ya rihanyo mara vanhu lava nga on the ground boted they are failing a lot lava hi nga va votiki lava va tirhaka va kola ku hi ti-15 lava kola ku hi ti-15 va tlhela va fambaka na bonus ya kahle ko va ku nge vulavuli so va swi hlayela tibuku mara tibuku letiya ta vona va tikomba nga ku se a va ha ti tirhisi leswi va nga swi yela swona xikolweni because a va attend a swi fani na loko mi ku onheki movha ebotpet hi ta zama alternative ku hi suka or hi koka munhu loko va ri ka critical condition loko o ka a nga pfuneki wa famba swi komise sweswo a ku na swin'wana ku ha xitori xin'wana handle ka sweswo loko ka nga pfuneki wa famba ya so swo hetelela botpet ni mi hlamuseli hi vutsoniwa bya mina ku ni le ka xiyimo xa njhani ni na ku tsakela siku rin'wana tanihi ku ni landzelela wa n'wina wa Afrika wa vulavula vavasati ve le ku xanisekeni hi mhaka ya hina vavasati ni xinunani na mina na un'wana mara xiyimo lexi ni nge le ka xona swi nga endleka vavasati vo tala va nga swi kondzeleli ene vavanuna loko vo za a tiva ku na problem yo fana leyi nga na mina he become abused in the house u sungula ku xanisa nsati or a nga ha n'wi tshembi nsati wa yena swi na nkoka ku vanhu vo fana hina va vutsoniwa byo fana leswi botpet siku rin'wana mi kuma nkarhi so that we can discuss about this thing ku ri ni swi koti njhani mina ku survive ka situation leyi ni nge se fikisa 35 years eka vutomi bya mina ni ri na more than 7 years ni ri na problem yo fana leyi because hi ta vulavula hi meta ka Afrika wa vulavula ni loko ku dlayiwe nsati na vana mara swi sunguli kwihi hi pfumeleleni nkarhi wun'wani hi vulavula hi swilo swa ni nge vuli ku swa serious swa sensitive leswi khumbaka vavanuna vo tala because loko ni languta Afrika wa vulavula vanhu lava understandaka politiki vavanuna that's why call in call out ya n'wina i vavanuna hi nkarhi wo tala so ni na proposal yaleyo ku siku rin'wana ra masiku mi ni pfumelela ni ta vulavula na ask any question ku ri ni swi kota ku yini ka vutomi bya mina so that I can discuss this thing and give my numbers to people lava nga ta kota ku pfuneka because ni pfuni vanhu vo tala va lava ku endla mita evuton'wini van'wani ve le kusuhani navo van'wani ti-business people that you know mara they talk to me because they know ku ri I'm open ka this situation leyi ni nge ri ka yona na meteri boteta a yi tekela nhlokweni mhaka leyi ni khensini nkarhi wun'wini so enkom languta nkarhi i 25 timinete ntsena ku bela awara ya 13 nongonoko Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM muhumelerisi na un'wana kwalani nteri wena i nga ni rhumela voice note a ni kotanga ku yi tlanga voice note ya wexe xinani xa mina xi pfumeli ku va ni ku tlangela voice note yo yoleyo kambe ke ta tshaba ku lava tirhanaka na swo va ta hi pfuna ku va hi antswisa xiyimo xolexo ku ya emahlweni 0860 002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku hi angula ku yini nhlekani ni botpet na vayingiseri va Afrika va vulavula aye papa xikala vitile mitirhela aye ni vulavula hi yole ya GNU yaliwa ya hongonyi botpet mtsameni swi vula kwala ka Munghana Lonene kwala vanhu va ku a hi fambeni ha vota kahle hi lava change yeleyi hi kumini mara a ha swi koti ku yi khodelela ene xin'wana xa ku botpet ti-policy ta ANC na ta DA ti hambane kule ngopfu a ni voni ku ta va na switshunxo xa ku vanhu lava kota ku tirha swin'we hi ku swi tikomba a ku sunguleni loko ti-result ti huma ti-political parties ti ku hina hi lava ministry leyi swi tikomba kahle ku ti-politician ta South Africa ku hava loyi a lavaka ku tirhela vanhu va lava ku tirhela makhuri ya vona va lava ku tikuma va palamende va karhi va hola mali mi vutisa xivutiso xin'wanyana sweswi namuntlhanyana mu ku vanhu lava va kumekaka va ri palamende i vanhu va njhani va amukeleka na a ku na munhu a va amukeleki hinkwavo xo sungula van'wana le xikolweni a va yangi vo yela ku 5 years leyiwani ni ta va ni karhi ni kuma salari ni karhi ni influencer tender yo karhi leyi nga ndlaku loko ni ya huma ni va ni ri na mali ya ku ya mahlweni na vutomi xa tika xiyimo lexiwani ene
sweswiwani ene loko nga vulavula sweswi mi ku vanhu va le ku vete va lava a hi voteni kahle hi votela ku cinca hi ndla yini kambe loko xiyimo xi te tani i mani se a khoma ku van'wani mavoko la hi ku hina hi te hi lava ku hi vota kahle ivi hi vota swi ndlisa sweswi nga ndlisa swona muntlha kambe ivi president va hlawuriwa ku tsandza yini ku va ku hawa mina minister of yini ku ta va loyi mina ku ta va loyi loyi a nga swi lava ka tshika ku tsandza laha ka ku un'wana na un'wana i lava position leyi a nga ta kota ku va na influence ku a tlela dini na maxaka ya yena vana va yena a ku na xin'wana ku tsandza kwala ntsena so hi vote kahle hi nga rili ene xin'wana xa koho hi le ku tshembiteleni ka president Ramaphosa hi ku Ramaphosa i khoma mavoko un'wana u nkoka hi baji hi hala un'wana u nkoka hi voko hala un'wana u nkoka hi hala i ta ndla yini n'wana wa vanhu loko a va wa mina Bootpet a ni to tshika ni ku teka ni mfumo wan'wana mi vote kahle yisani mahlweni a ta tshika teka mfumo wa n'wina mi vote kahle hi walowo yana ni mahlweni ti-benefit ta yehe ti ya va koho vutomi hinkwabyo u xanisekela mahala n'wana wa vanhu mara loko van'wani phela va koho lava nge loko a vololaku loko va vona mbuyelo wu humisa leswi va tshika ivi loko va tshika va ku hayi hi mhaka ku ANC leyani yi rhangela a yi ndlangi swona leswi swi nga a ni swi lavili na tshika ivi va yimani heta va yi siya ANC liya va yi siya na tatana Mashatile ivi tatana Mashatile va vona ku va ndlisa ku yini a va ta kumbexani na vana va nga va lava ku hlangana na ANC va hlangane na ANC swi herile sweswi performance ya ANC Bootpet a yi le makahleni ya Ramaphosa performance ya ANC yi le ka ti-structure hinkwato ta ANC yi le ka top 7 ya ANC ene va swi tiva kahle that's why va nge n'wi recall and loko va recall Ramaphosa hi loko ANC yi fini sweswiwa ka xiyimo lexi nga ka xo sweswi va nge n'wi recall loko va swi tiva ku poison i mani poison yi huma kwini hambi n'we ma swi tiva sweswo ku i ncini xi nga voni heta ku i ncini xi nga endla ku ANC yi performa ka leswi nga performisa swoho ka ti-election leti un'wana na un'wana wa swi tiva a swi tiva sweswo ku why yi performe hi ndlela liya so hi nga ku Ramaphosa hi yehe a nga endla ku yi performa hi ndlela leyi nga performa hi yona a yena ha swi tiva ku poison yi yini ha swi tiva mi vula n'wina mani mina na n'wina mani swi tiva hi nga ri kahle mina na n'wina na lava va pfumelelaka na mina hi swi tiva kahle ku problem yi ve kwini hi swoho sweswo lero a ku na laha hi nga ta ya kona Bootpet se swa chuhisa kahle kahle swa tiko ra hina nimetweni hi swona KC akenza sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i vonele ra xikalavito ni vuya ni bula na mani Ntsako Maswanganyi hi bula na vona hi languteka timhaka ta ku xana tanihi vantshwa va nga pfuniwa njhani vantshwa la ka ku khuphuka xiyimo lexi va nga langutana na xona ngopfungopfu loko ku langutiwe ka maendlele ya timhaka ta vantshwa ka mintirho na ku tsandzeka ka vona mintirho hi ndlela yaleyo se leswi hi nga ta va kha hi va vutisa sweswiwani loko hi ya mahlweni ka 0860 002 tshama u ri endleve na wena hi ndlela yaleyo ehafu ku bila awara ya 13 a hi tweni mahungu ya awara yambirhi ya ta emisekweni a hi amukeleni sesi Lilian Tlhabangwani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula kube loko ha ri ka yale ku nga va ku ka ku tsanda yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xiloho a ku ri ku veri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandi nchumu khala wa tiva hongonyi kambe na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta ta ku manga ku timhondo i ta nyari soko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba muti entiyisi yi ta va tano na government of national unity ya hina tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ila nga koma intsero mngena lona FM makomba ndlela a hi ku twi ku u angula u ku yini committed maka kambe ke sweswana hi sungula ni bulanyana ka ntsongo na sesintsako maswanganyi bona mtivi tlhelo ra timhaka ta matholele na matholeriwe ya vanhu lo mintirhweni vantshwa va langutana mintlhontlho yo hambanahambana leyi yi langutaka ka timhaka ta ku va ku pfumala ka mintirho kambe ke kun'wana ku pfumala ka mintirho hi ndlela yaleyo mintirho ya fa yi va va vitaniwa kutani mi ta ndla na ti-interview kumbe mi ta vulavurisana na hina hi ta kota ku twa ku xana mi lulamerile ku hi nga mi thola ke kambe swi fika swi nga fambi kahle swin'wana swa leswi nga endlaku swi nga fambi kahle ku nga va ku ri yini matikhomele ya vantshwa eka vutomi bya vona bya siku rin'wana na rin'wana matikhomele ya vantshwa eka vutomi bya vona eka timhaka ta swihangalasa mahungu swa mabulo xana swiyimo swa muxaka lowu swi va khumba ku fika kwihi xiyimo lexiwani hi ndlela yoleyo a hi va amukeleni hi bula na vona hi ndlela leyi sintsaku hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Enhlekani both mpfuke hi pfukele mi njhani ai pfuke a hi sunguleni masunguleni timhaka ta vantshwa na mintirho i ntlhontlho wukulu eAfrika-Dzonga kambe hambi ku nga ri Afrika-Dzonga na misava hinkwayo ku angarhela onge matiko yo tala yi le ka xiphiqo xa timhaka ta ku thoriwa ka vantshwa emintirhweni kambe ke ongeti a hi mhaka ntsena ya ku pfumaleka ka mintirho ku na swin'wana ku hundza kwalano i ntiyiso wena no swin'wana swi sungula le ndzhaku le ka tidyondzo na tidyondzo leti hi tilanga na tindhawu leti ya ku ya dyondza ka tona van'wana pfumala vutivi ya tikuma endla ti-course to leti ti nga riki na mintirho kumbe nghene ka institution leyi nga riki swihlana swi nga tshamisekangiki ku na ti-course tin'wanyana ti dumile ku va teka vanhu hi tinambara hi mhaka yo vo va na mhaka na ku ma hakela mara a va na mhaka na ku dyondzo leyi va yi nyikaku i ya xiyimo xo fika kwihi ende loko heta kwana no ta thoriwa na to tala ta tona hi leto va na ti-management andeni loko xava va business administration na sweswo taniya tala ku vula ku u nge dyondzisi munhu la huma ka matric u ta n'wi dyondzisa business administration a nga se va na experience le ntirhweni because letiya ti fanele vanhu lava se va nga na experience va lava ku tlhandlekela va ti antswisa ntirhweni ivi ku tlhela ku va na mhaka ya ku swin'wana leswi dyondzisiwaku a hi na ni ku ri ku swikolo leswi nghenaka swona swi tshamisekile mi twa a ku na ku vulavula xikarhi ka vathori mfumo na tindhawu leto dyondzela ka tona se loko se vanhu lava huma u hume na degree ya wena mara swilo leswi nga dyondziwa laya nkarhi wun'wana mi kumaka a hi swona leswi lavekaka emintirhweni loko se va kha va languta ku thola vanhu ku u na degree mara a va swi tivi va ta yi tirhisa njhani ni nga ku hi swin'wana swa sweswo kwala ka ha ri kwala ka dyondzo loko hi kha hi ololoxa ku fanele ku ndliwa yini nako i mani munhu wo sungula loyi hi nga loko a hi fanele hi kombetela hi tintiho a hi ta n'wi kombetela tintiho ku loko loyiwani a londza leswi swo tala leswi a swi ta swi nga fikangi laha yi sungula ni nga ku ka timhaka ta career guidance so loko u tlhelela xikolweni hambi ni ta ku mfumo kumbe ni ta ku swi sungula ka mfumo ku a xikolweni khale loko a ha kula a hi byeriwa a ku ri na le a community hall ntunika ku tisiwa vanhu hi ta hi dyondzisiwa ku na ti-horticulture na yini a swi hamba swi humelela sweswo mara masiku laha na ha swi twi ngopfu ku vana va yisiwa ka ti-career guidance a kota ku tiva ku mintirho leyi nga kona mintirho leyi byeriwa hi yona khale a ku ri mintirho yin'wana yo a hi yi tivi a Giyani yi kona se career guidance ku va ku ri hava hi ndlela yaleyo a xikolweni mara na munhu hi yexe hi nga kombeteli ngopfu tintiho ta vanhu van'wana va va nyiki yini na yini ni tshama ni kha ni ku hi hanya ka nkarhi wa thekinoloji a na hala ku ta kona kwalani ka ku mi vulavule hi timhaka ta ku ke vutivi kambe ku ha nchumu lexi vantshwa va nga xi tiveki le ka kwele ka leswi swi hambi ku hangalasa mahungu swa mabulu hambi ti-inthanete hikokwalaho ka yini swi nga koti ku swi kokiwa swi ya ndhawu yin'we swi leswi swi kota ku va vuyerisa ku ya mahlweni yaleyo leyi ni tshamaka ni kha ni tivutisa na mina ni tshamaka ni kha ni yilo loko u languta sweswi ni swi vulaka swa ti-social media ku na social media yin'wana mara ya xiprofessional ya vanhu lava lavaka mintirho i vanhu lava lavaka ku ti-promota ku va voniwa hi tikhampani to hambanahambana va nge i LinkedIn
loko ku ta vantshwa na van'wani khale na khale va kha va tirha loko va vutisa ku nga na LinkedIn na ve ri va hava mara loko u languta nkarhi lowu munhu a wu spendaka ka ti-app letin'wanyana hi siku wu tele mara the minute vulavula hi va LinkedIn va ta byela hi data swi ku yini or loko wo ku na ti-cost to karhi leti va endlaka fonini data yi va problem mara data yo yi tshama hi huwa na yona i swa vilerisa mativa loko ma ha vilela hi kutani ku na xiphiqo sweswiwani xa timhaka ta ni lava ku hi ava swiphemu leswimbirhi leswi ku na matikhomele ya munhu eka vutomi bya yena bya siku rin'wana na rin'wana ku swi kumba njhani ku thoriwa na ku ka a nga thoriwi hi ta tlhela hi languta na timhaka ta ku loko se wo va na nkateko va ku khalango ka munghana va thola hi swihi leswi u nga fanelangi ku swi endla loko khi ya koho hi swihi leswi u faneleke ku swi endla loko khi lulamisela ku ya koho swi sweswo swimbirhi ni lava hi vuya hi sungula hi languta swona ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni 20 timinete ntsena yi nga se ba awara ya 2 mani sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni na sesi Ntsako Matswanganyi hi bula na vona ndaka leswi sweswo mingisero munghana Lonene FM komandlela mina ni heteleleni ku lavona i mutivi hi timhaka ta matholeriwe na timhaka ta swa mintirho kambe ke komishani mani ka nkarhi boyi voxe va hi byele ku sesi Ntsako Matswanganyi va suka kwihi ivi hi ta kota ku languta swiphemu leswi swimbirhi ni ngetinisala na swona sesi Ntsako ni byeleni ku va mi nyike nkarhi wa n'we swa durha na swo kambe ke hi byeleni n'wina mi ri mi Sesi Ntsako Matswanganyi kusuka kwihi mina ni HR ni mutirhi wa swa HR okay ni tirhe malembe ya namuntlha ya hayi loko ya kwalano hi nge heti ni lava ku tiva ku ano la hlamusela timhaka ta ku hala tifemeni ni huma kona to hambanahambana ni le tibangini se nkarhi wun'wana loko u advise vanhu vo twa vo swi makelela kumbe u vula leswi wena u tirha swona ka khampani ya wena mara sweswi ni na khampani ya mina leyi tirhaka hi swona swa HR va nge Ntumi HR partner okay fine kambe na n'we mi sungule mi famba mi tirha swa matholeriwele na yini okay a hi sunguleni laka ni lava hi sungula hi languta munhu hi yexe matikhomele ya yena vutomi bya yena bya siku rin'wana na rin'wana swi ka swi hambi swi katsa timhaka ta social media hambi swi katsa yini swi na xiave xa muxaka wihi kumbe ka timhaka ta vumundzuku bya yena loko swi ta ka timhaka ta ntirho swi na xiave xikulu ende mi hleketisa yana mhaka ya eswikolweni ku na xikolo xin'wana nga tshama ni ya ka xona hi ya ku xi languteni xa high school va fika va ku hina laha hi dyondzisa tidyondzo ta le bukwini mahanyelo vana a hi dyondzisi expecta ku n'wina vatswari ku va ku ri n'wina mi dyondzisaka vana mahanyelo hi na challenge yikulu sweswi loko swi ta ka vantshwa va hina hi mhaka yo swo tala mahanyelo ma lawuriwa hi social media ivi loko se hanya swa social media loko hi fika mintirhweni kumbe hi fika ka ti-interview hi va hi pomperiwe swilo swa wrong hi vanghana va hina lava nga ri ki vanhu lava nga na vutivi hi mhaka leswi mara hi mhaka yo hi na freedom yo hi nga vulavula swin'wana na swin'wana munhu swa endleka a landzeleriwa hi ku u dume ku fika kwihi u nga u vulavula hansa ntsena loko ri xile mara hi tsakisa hi sweswi ya ku loyi u dumile ivi hi yisela vanhu va rona se mi kuma ku loko swi ta ku fanela ka ti-interview ku na swilo swin'wana leswi mi nga hleketa ku munhu wa swi tiva ka a swi pfumeleriwi munhu a fika khani wa byala ka interview ku ri mani leyi ku a ni tivi ku kuva na leswi va swi endlise ku yini ku wa swi tiva ku ya ka interview ingaku u tlele kwala nga tlela kona swimbalo loko mu n'wi languta na swona ku a hi timhaka ta vusiwana kumbe ku o ka a nga ri prepared swi thyakile u tlele la nga tlela kona va tsundzuxiwa ku na interview a ku ntani ya swi vona kwale mahlweni na loko swi fika ka loko se hi sungula ku tirha ku na swo tala leswi ka swi humelela hi timhaka ta ndzi nga sungula ngopfu ka nhlonipho ni tala vulavula hi ku vana va na experience a va na ntokoto wo karhi loko va sungula mara tikhampani to tala sweswi na vathori vo tala va vulavula hi ku a hi tholeni vanhu for attitude ya vona ntokoto experience hi nga va nyika mara swo sungula la ka attitude ya munhu ko tala mi kuma ka attitude a yi tshamisekangi ivi hi fika hi va na problem ku ringeta ku dyondzisa munhu u ta nhloko se yi tele byongo byi tele yena wa swi tiva mara loko a ta u to lava nyikiwa experience a nga tivi nchumu
hi swin'wana swa sweswo timhaka ta attitude ngopfungopfu leyi nga na yona a handle lomu hi hanyaka kona vanhu lava hanyaka na vona na loko fika mintirhweni ka hi xipetelana loko mina loko yi ku nkarhi wo karhi ni veka hinkwaswo na famba mara ntirho wona wu hela kumbe u le ntirhweni u fika u va busy hi swona ti-social media teto u fika ku endla ntirho hi mhaka yo u kucetela hi van'wanyana kumbe wena miehleketo ya wena yo ka yi nga yo ka yi nga ri kona ka swa ntirho wa ha ri na swe le handle u swi tisa ndzeni ka le ntirhweni loko i ncini xi hi tsanisaka ku hambanisa mbangu leyi ku sweswi phela a hi le ku riseni a hi le kaya hi le ntirhweni sweswi a hi le ntirhweni hi le kaya a swi olovi ku hambanisa mimbangu leyi hayi kumbe ka mina na wena swa tikanyana ka ende ni ta ku ka vantshwa ku na loyi a kota ku fika a dyondziseka ku hayi la leswi na leswi a swi endliwi milawu ya laha hi swona so ku va na luya wo a fika kumbexani i personality ya yena yo va tano wa swi tiva wa swi kota ku hambanyisa ku loko ni ri ku tirheni le ku tirheni ta yimela nkarhi wa lunch kumbe ku cheka phone ku na lava va fanele va ze va vekeriwa tipholisi ivi va hela va fika laha se va yisiwa kunele ka ti-hearing ku wena milawu ya ndhawu leyi a wu landzeleli khale kha hi ku byela khale kha hi ku traina khale kha hi ku kombisa mara wa ala se ni le ku languteni lava hi tlhelelanyana ka timhaka leti taku hi le ka nkarhi wa thekinoloji tanihi sweswi mi nga kombisa van'wani a hi chavi na ku vika mafu vinyi va vo va nga ma tivi van'wani a hi chavi na ku komba ku hina loko se ku ya ku hela ka vhiki a mi nga ha hi voni helo mi ta ze mi hi vona hi musumbunuku i swilo leswi swi nga endliwaka na hi vantshwa sweswo kumbe a swi na mhaka loko swi ta ka timhaka ta ntirho swa fika la n'wehe loko mi teka xiboho xa ku se mi lava ku thola khalanga pet mathevula mi sungula mi ya n'wi lavalava na tindhawu to fana na teto swi na nghozi ngopfu ka malembe swa khale swi nga se duma ngopfu ka social media ka ha ri na Facebook ntsena ni tshame loko ni kha ni ri ku tholeni ni kuma munhu un'wana a ku laveka masters ka ntirho wa kona ni ya n'wi kuma a ri America swi ku yini na fanele a vuyisiwa ka khampani yin'wanyana ya la South Africa se a ni lava na tinambara a ri vale ku tsala tinambara ta TV so ni tela ku jete wena ya n'wi lava ka Facebook ni kume mhlolo ka page ra ka Facebook leswi munhu a swi endla laya leswi nga vuya ni lava hele va n'wi thola mara leswi ni nga swi vona laya ni ve na swivutiso swo tala munhu loyi ende loko ni languta vantshwa namuntlha ku na swilo swo tala swi trendaka swo ka swo huma ndleleni ku sweswi se ku na ti-system leti tirhisiwaka ta ku na va byela ku ni lava ku thola munhu wa so ni kombela mi cheka na social media yena hinkwayo va ni misela report ku wena u cyber bully u chuhisela van'wanyani kumbe u na xihlawuhlawu kumbe munhu wo sweswiya hi leswiya swo loko hi lava ti-report mi vula ku leswiya swo loko mina ni vekele post ivi n'wina mi commenta ni fika ni mi tsala ni ku loko i ri ha swo swi ni ta famba commenta ka vakoko wa wena hambana na page ra mina hi swo vula so sweswo ku na van'wani va dume hi swona sweswo ku a nga pituli nyana a nga endli yini nyana ku na vanhu tikhampani leti tirhaka swona yena a hi na nkarhi wa swona swo hecheka u va byela famba ni ya endla va tlhela swi endla hi xipidi na ku masiku lawa ni ku na swa ti-AI va swi kota ku langutana laha hi xinkarhani va ku nyika i-report yi hlamuselaka vumunhu bya munhu hi ku ya hi swa social media kumbe ho ti endlisa laya mhaka yo hi endlela ku duma swi ku yinini mara ka hina hi nga ku tiveki swi teka ku hi leswi wena u nga swona kambe vumunhu byi nghena kwihi ku mina mi ri ni ya tlakulela tisemende ku ni na vumunhu kumbe ni na vumunhu swi fambelana kwihi na ku tlakulela tisemende kusuka a xitorumu ti ya tirakeni kumbe ti suka tirakeni ti ya xitorumu vumunhu byi na nkoka swinene hi ku emintirhweni ko tala ku tirha timhaka to tshembana xikarhi ka muthori na muthoriwa ku na timhaka ta ni nga ti ku rito ra hlanganini ku vulavula timhaka ta integrity ni nga kuma munhu ku ri munhu lowo a nga lolohi ku bombisa ku mina mali ni nga yiva swi ku yini swi swo fana na sweswo i ku munhu leswi byi veka ka social media loko la sa thola va ntirho wo dila hi mali
Ndzi wena u le ku bombiseni ku mina ni nga roba bank kumbe mina ni endlela vanhu ende swa ni olovela. Se i timhaka to tshembana, timhaka ta integrity, then u tirha na van'wanyana vanhu va fanele va kota ku tirha na wena, va kota ku tshemba, u va u ri munhu lowu nga na mahanyelo. Okay. So munhu a byi languta swinene ku fika la endla ku na ti-psychometric assessment la ku vona ku munhu wa njhani. You comment kwala. Na yena u khatalela mingiselo wa mehe ngopfungopfu loko ri mutswari ngopfungopfu loko ri muntshwa hi yo mhaka hi lave vanhu vo fana va Setsako Maswanganyi ku va va kota ku bula na yena hi mhaka ya ku leswi hi bulaka hi swona swi na nkoka ngopfu ka ku loko ka ku langutiwa tinhlayanhlaya ti komba ku tlula kwalomu ka 59 wa ti-percent ta vantshwa lava nga na malembe ya 15 ku ya fika ka 24 wa malembe a va na mintirho eAfrika-Dzonga. Ku tlula kwalomu ka 45 wa ti-percent ta vantshwa lava nga na malembe ya le xikarhi ka 25 na 34 a va na mintirho eAfrika-Dzonga. Na swisa kumbexana loko nga ndangi tinhlayo nge swi twisisi leswi ni nge le ku swi vuleni hi timhaka ta tinomboro, kambe swo vula ku loko ku tekiwe nhlayo ya vanhu lava nga na malembe ya le xikarhi ka 15 na 24 va vekiwa ndhawu yin'we ku ri vanhu lava kolomi loko ko va ku ri 59 swo vula ku ka dzana rin'wana na rin'wana ra voho 59 va ha ntirho, lava nga na ntirho i 41. ma swi twisisa leswi ni vulaka swona. Swi fana na loko hlengeletiwa vantshwa hinkwavo lava nga na malembe ya 25 ku fika ka 31. Loko va tekiwa vanhu lava hinkwavo va vekiwa ndhawu yin'we, vanhu va 45 ka vanhu van'wana va dzana va ha ntirho, kumbe swa vulavula ni ya hi sweswo hi vulaka swona. Se loko swi kha swi yimise sweswo swi vula ku swi na nkoka ku hi swi tiva ku lava van'wana va nga ko fana lava va 45 va nga ha mintirho, ku ve siku rin'wana na rin'wana ku navetisiwa mintirho, ku na minavetisi mintirho mi va twile va kha va vulavula Setsako va vulavula hi timhaka ta dyondzo, va vulavula na hi timhaka ta matikhomelo. Se a hi yeneni ka ku wa va na nkateko va ku vitana. Se loko va ku vitanini ku endleka yini? Setsako sa leti mina ta nkombo la ni kombela ka timinete ta nkombo mi teka muntshwa loyi hi n'wi teka a ri muntshwa loyi a fanaka na phepha leri nga si tsaleriwaka nchumu, mi hi byela ku loko ri muntshwa i nga endlisa leswi na leswi na leswi i ku fika loko se ya fika siku ra ku ya lava ntirho laha i languteriwaka ku i fanele endlisa leswi na leswi na leswi, ku endlela ku kumbexani hi nga suka hi ake muntshwa hambi sweswi xinkarhi xa ku xi nga xitsongo, kambe hi nga suka hi ake wun'wana muntshwa loyi a nga ta vuyeriwa mindlwani a vuya thoriwa ku ni swi twe ka munghana lonene ku a ni fanele ni nga ndangi leswi na leswi na leswi hi swi nga ni pfuna ku ni kota ku thoriwa. Xo sungula ni ta ku i mhaka ya CV ku yi fanele yi tshama yi tshamisekile. Loko va ku va hi lava u nga hlangana na munhu sweswi wa ku ntirho hi lowu, xo sungula va ta kombela CV, ni ta hatla ni tsematsema ku CV na yona ku na maendlelo ya yona kumbe ni ta ku ndlela leyi faneleke yi languteka hi yona, hayi ku ti fana mara yi va yi ri na swilo swo karhi leswi endla ku va kota ku kuma information leyi va yi lavaka ku vona ku munhu wa tholeka kumbe njhani. Swilo swo fana na ti-contact details, phone na email ko tala swi tala ku rivariwa, swi fanele swi va swi ri kona. Mhaka ya swi ya ti-photo a hi hambaneni na swona, ku a ni ri mucatwini ku hi ndliwa photo leyi ya ni tsakisa a yi bohi ka CV. Na ku kopela ta van'wanyana u fika u tlhandlekela kwalaya, loko hi ti languta hina hi ku toloverile ku vona ti-CV na van'wana lava tirhaka hi swona, yi ndlaku loko i mbale hanhlanyana swi nga twise ku humelele a swi languteki. And loko se hi ta ka ti-skills vanhu leri va na attention to detail, mara CV yo tano yo hala i Arial font, hala i Times what hala i 14 hala i 12 a yi tshamisekangi na mhaka ya ti-typing errors. Mara comment ya yona a yo va na mhaka ngopfu ku yi va yi ri njhani. A hi timhaka ngopfu to phavisa kumbe ni endla page ri va ra pinki, swikulu hi leswi nga le ndzeni ka yona leswi katsaka swilo swo fana na ti-achievement kumbe loko tshama u tirha ka ti-project to karhi ta le xikolweni. A na hi na experience lava ntirho, ku na ti-project to karhi leti hi ti endlaku xikolweni leti kota ku komba vathori ku wa swi kota ku tirha na vanhu, wa swi kota ku solva ti-problem, wa swi kota ku hleketa u ri wexe kumbe ku heta swilo. Swi tsali laya ku va ti-achievement ta wena loko u ri humete award to karhi loko u ri ku dyondzeni naswona swi nga tsali. Ivi hi tlhe hi lava na ti-opportunity to va hi volunteer
ku na tikhampani to tala lava nga koti ku hakela vanhu mara va nge pfeli vona loko fika dyondza u ku mo ka mi nga ni hakeli no lava ku dyondza nyana ku endla ntirho na ni swi endli ka surgery yin'wana kwala Benstop ku va ni dyondza ku tirha na vanhu ni ri reception ivi ku va na se loko hi tshika CV se hi la ku apply ku na timhaka ta ku loko hi senda email hi la ku apply a hi veneni nta ku i hoxa vuxokoxoko byi helerile u nga sendi u ku subject yi ku CV na la ta ku receive ani i voted talent ku landza ku maswangayi a swi tikombi loko yi sendiwa ku i CV ya test talent a lava ku ntirho wa so lexi a nge cover letter a hi xi attach i papila leriya lera ri kona khale before va na email se a swa ha bohi ku xi endla ku attachment hi teka leswi nga laha ndzeni ka cover letter ku va yo email ya kona a ku na munhu loyi a email yi va yi ri na vuxokoxoko byo karhi se ko tala va senda mi kuma ku page ri blank a ku na nchumu ku lo tsala ku CV laha henhla a hi koti ku hambanyisa ku CV leyi email leyi nge CV leyi na leyin'wana ta hambane hi yihi se swi kahle ku munhu a ti hambanyisa na van'wana hi ku endla swo fana na sweswo then loko yi teka ti-interview i ku prepare information yi kona tintiwe ta hina tifonini hambi na vona va TikTok valava hi va tirhisaka ku va kona vanhu lava advisaku vanhu ku prepare so for interview ti-question leti nga ti expectaku hi leti a hi lavisiseni information hi ya hi ri prepared ka ti-interview ku tiva khampani ku yi tirha kwihi va le kwihi van'wani va luza mintirho hi mhaka yo va va fikeleli a ti byela swa ku hlamusela va ya mahlweni na un'wanyana kumbe va ku yimisa dyambu hinkwaro u lavisisa ku ka interview munhu ti khoma njhani ni fanele ni va ni tikomba ni titshemba ni kota ku vulavula kahle ni va ni languteka ni vulavula swi twala ni kota na ku hlangana na ti-question loko ri a ni ti tivi swin'wana swi dlayisa ku vanhu nkarhi wun'wana swi swi famba kahle ku a swi twa vanhu nga va ku umakelela i va pfusa question yin'wana se swi ku tlimba swi antswa ku a ni swi tivi mara a ni hleketa ku loko no hlangana na situation yaleyo ni nga swi endlisa leswi Namit. Hey, ya, leswi swi tikomba swa ta vuya ka mamsiritana cancer swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi kota ku bula na yena hi swihi leswi mi nge hi minute a mi fambi mi nga swi vulangisetsako hi minute leswi mi nga fambi mi nga swi vulangi i ku repeat mhaka ya LinkedIn mintirho yi tele i nga loloheni ku ti endlela profile ya LinkedIn i CV ya leyi ntaku yini ya digital leyi nga online leswana ku ri na profile ya Facebook mara la ka LinkedIn i CV ya wena yi nga online hina hi kota ku fika hi searcha hi ku hi lava swichudeni swa accounting vito ra wena ri huma loko ri profile ya wena yi tshamisekile vanhu lava ti nyike nkarhi wo endla ti-profile ta LinkedIn mina mintirho hinkwayo leyi nga yi tirha handle ka lowu sungula va ni kume ka LinkedIn ende swa malembe Hey, yeah. Se mi swi hambanisisa ku yini ku leyiwani va ni kumeka LinkedIn ene swi na ntiyiso leswiwani vo va ku chanseni khalanga la vanhu lava ku fonelaka a ni ta ku nyika information ya khampani leyi ya ka yona ivi u endla research ya wena ku himpela khampani leyi ya hanya ku na job description kumbe advert leyi yi vulavulaka swilo swo twala va ku nyika mavito ya vanhu na vona vanhu lava swi kota ku va cheka ku loko ku ri ve ni ya hlangana bot khalanga ka interview ya kona i munhu wa njhani u tirha yini i ni xitivi xa yena laha ndzeni ka khampani liya loko ka u nga n'wi kumi munhu yaloye a nga kumeki ka inthanete kumbe ka LinkedIn na loko lavalava na address u kuma ku huma ti-building tin'wana to ka ti nga twisiseki hi swin'wana leswi hi byela ku i mavunwa mintirho yeleyo na mi twisisi tako a khensa swinene ku va mi kota ku bula na yena nhlekani wa siku ra namuntlha ku tiya ku engeta inkomo valava hi bula na vona miyingiselo Munghana FM se sintsako maswanganyi vete va suka ka Ntsumi HR practitioners lava va vulavulaka hi timhaka ta mintirho na kona ka Munghana FM va fa va kona ka yin'wana ya minongonoko hi ndlela yaleyo se va kha va mi pfuna ku va mi tshama mi hlomile mi tshama mi rinde timhaka ta n'wehe swi vonaka ku endleka yini hi ndlela yaleyo nongonoko lowu humeleriwe hi Cindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula hi hlangana ka mina nongonoko lowu fanaka munduku loko hi ku tisela wona hi ri le a Nkowankowa Community Hall nongonoko dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani mana siku lena mi tiphina ku yingisela Munghana FM ku ya mahlweni
tata.